Gedig 6 is 10 haikus vir die Vredevoortkoepel deur Hans Du Plessis. Wat is die Vredevoortkoepel? Kom ons kyk na die geskiedenis en hoe dit ontstaan het. This is what the Vredevoortkoepel looks like, and there is a photo of a meteorite that struck the earth. Reg. So the Vredefort Dome was created 2,000 million years ago when a meteorite struck the earth. It is the oldest crater made by either a meteorite or a comet, and it is reportedly the site of the largest energy release in the world's history. The impact that happened in the Free State made a crater that was about 300 kilometers wide. It was also declared as a World Heritage Site, and then this poem was written to explain the process of the destruction and new life that came forth from that. Kom ons kyk net na die titel. Die titel sê vir ons, daar is 10 haikus, reg? So, in plaas van strofes, noem ons dit haikus, reg? Elke haiku verteenwoordig 'n episode of 'n gebeurtenis in die skep, creation, en vernietiging, destruction, van die erfenisgebied, specifically this heritage site, but globally speaking, die aarde, the earth. Die tema van hierdie gedig, the theme of this poem, gaan oor die natuur, nature, en die mens se impak op die natuur, the impact that humans have on nature. Die boodskap wat hierdie gedig vir ons wil leer, is om die natuur te beskerm, to preserve nature. Wat is 'n haiku? And this is important, so you need to please learn these characteristics of a haiku. Dit het te doen met wat jy op die oomblik waarneem. So it is something that you are noticing at a specific moment. Dis 'n Japaneese digvorm, a Japanese form of art, and it dates back to the 13th century. Dis 'n eenvoudige gedig met min woorde, not a lot of words. Elke haiku het sy eie titel en dit vertel watter aspek behandel gaan word. So each haiku has its own title, telling us which aspect is being spoken about in that haiku. Emosies en gevoelens van die lesers word aangeraak. The reader's emotions and feelings are touched. Dis 'n rymlose gedig, met ander woorde, daar is geen vaste rympatroon nie. And this is important. Elke haiku bestaan uit 3 versreëls met 17 lettergrepe, 17 syllables. So that gives us a specific rhythm, but there is no rhyming pattern. So reël 1 het 5 lettergrepe, reël 2 het 7 en reël 3 het 5. So this is just a bit of theory that you need to know about haikus. Kom ons begin met haiku nommer 1. Meteoriet. So 'n meteoriet is 'n meteor, reg? Dit is 'n stuk rots wat uit die ruimte uitval, space, it comes from space, en dit val op die aarde teen 'n hoë spoed. It falls on the earth at a high speed. Deur die donker klief 'n klipvuis en klap lewe uit die aarde uit. So deur die donker, dit kom uit die ruimte uit, from space where it is dark. Klief
means to split or divide. So you can just imagine this meteor traveling through space, causing a divide. Reg. Klipvuis is a stone fist. So it hits the earth like a stone fist en klap. It hits hard. Dit klap lewe uit die aarde uit. It literally hits the life out of the earth. Goed, nou hierdie meteoriet, moet ons onthou, is die begin van die Vredefort koepel. Met ander woorde, die skepping van die Vredefort koepel. But by creating this dome, it has to destroy the earth first. So dit vernietig alle lewe. It destroyed all life. Dit vernietig alle lewe. So ons kan hier twee dinge sien. Letterlik, denotatief, is dit die letterlike vernietiging. So as the meteorite hits the earth, it destroys all life. But then also, figuurlik, kan dit nuwe lewe skep. Reg, nuwe lewe word geskep. Kyk ook na die alliterasie wat ons hier kry, deur die donker, en dan klipvuis, klap. Goed, that's all to emphasize this action of the meteorite hitting the earth. Die tweede haiku is wind, the wind. So what happens after this meteorite struck the earth? A wind blew across the space. So dit verwys ook in die Christelike Bybel aan die tweede dag van die skepping, the second day of creation. And on the second day of creation, light and darkness, lig en duisternis, is geskep. Die spreker beskryf hoe 'n koue wind na die botsing oor die donker aarde gewaai het. 'n Asem jaag oor yslike nagte en vee ons winternis weg. Look at the nice alliteration that we have here. Winternis weg. So 'n asem is die koue wind. So hierdie asem is die koue wind wat waai oor die aarde nadat die meteoriet gebots het. Asem jaag, so literally translated, a breath, jaag is to, it happens quickly, to speed almost. Dit is 'n metafoor, want dit sê die wind is soos asem, maar dit is ook personifikasie, want asem kan nie jaag nie. So ons gee 'n menslike eienskap aan die asem. Yslike nagte. Nou hierdie woord yslike can mean two things. Dit kan baie groot wees. Ons noem dit 'n woordspeling, a play on words. So number one, it can either be very big, dit is 'n yslike groot ding, or it can be very cold, baie koud, yslike. Nagte wys vir ons dat dit donker was. In other words, there was no light. Dit vee, it sweeps away our winternis. Nou die winternis verwys na die winter, dis baie koud, en hierdie wind kom waai oor die aarde om hierdie koue weg te vat. So first, we get the meteorite striking, then we have the wind
blowing over the cold, dark spaces. Dan kom ons by water. Nou water, kom ons lees eers. Jy maak so silwer sonder droë woorde sin wat my skoon verstom. Note the S alliteration that we have in this haiku, wat my skoon verstom. Dit laat ons dink aan water wat vloei, die S alliterasie. It almost sounds like water that is flowing. Reg. Jy maak so silwer, dit is die kleur van die water, sonder droë woorde sin. So die spreker gebruik woorde om homself uit te druk. The speaker uses words to express himself, but the water makes sense without words. So die water maak sin, met ander woorde, het 'n betekenis. It has a meaning. Dit maak sin sonder om woorde te gebruik. En die water maak dinge skoon, reg? Sonder om woorde te gebruik. En dit laat die spreker sprakeloos. He is speechless about this fact, which is ironic because the speaker uses words, but the water makes sense without words, and that leaves the speaker without words. Met ander woorde, in other words, die water het meer sin. It has more sense than a person using words. Reg. Goed. So uit die water kry ons nou grond. Haiku nommer 4. Van reën en son in die bakkant van jou lyf waar lewe kliphard klop. So die grond gee vir ons weer die beeld van hierdie krater. It gives us an image of this hole in the ground that was created by the meteor. So van reën en son in die bakhand van jou lyf. Nou hierdie bakhand, it literally means to cup your hand like this. So in die holte, and this is the hole that was created by the meteor. Reg. So in die bakhand van jou lyf, dit gee vir ons die beeld van die krater, en dit is 'n metafoor. So daar val reën in die water, rain fell in this crater, en die son skyn daarop. So when the sun shines on this rain, it creates this silver color, die silver kleur, and that refers us back to the previous one that was about the water. En wat doen water? Water gee lewe. So here we get the first signs of new life that has been created. In this word, kliphard, kry ons weer eens 'n woordspeling, the play of words. Literally, when you look at the word kliphard, goed, it means that it's got a heart of stone, a hart van klip. Maar eintlik, as 'n mens sê kliphard, spel 'n mens dit met 'n D, en dit beteken, dit is baie hard, reg? So that refers us back to the meteor again, en hierin kry ons personifikasie, waar lewe kliphard klop, reg?
personifikasie, want daar is nie regtig lewe nie, daar is nie regtig 'n hart nie, maar hierdie reën en die son bring nuwe lewe in hierdie kliphart. Uit die grond uit kry ons nou boom. Can you see the progression that happens in this poem? First we have the destruction by the meteorite. Then we have the wind that blows it away. Then we have the water and the sun and the rain on the ground. And this produces new life, wat ons nou hier in die boom kry. Kom ons gaan kyk. Goed, so die boom word beskou, it is seen as a sign of life, 'n teken van lewe. Hoe verduidelik hy vir ons die boom? Veerlig dwarrel herfs, van kil takke los en broei nog 'n lente uit. So here we have 3 seasons mentioned. Herfs is autumn. Die kil takke wys vir ons op die koue, dit is winter, en dit broei 'n nuwe lente uit, spring. So from autumn we go to winter to spring, so there is the progression. So die meteoriet het kom doodmaak, maar die wind waai die ys en die koue weg, dan kry ons die water van die reën en die son oor die grond, en dit gee dan vir ons nuwe lewe in die boom. Goed. Veerlig dwarrel die blare af, so very lightly the leaves are falling off the trees. Dit sê maar net vir ons dat dit herfs is, the trees are falling off, en hier kry ons 'n metafoor in herfs. En die kil takke means the icy branches, so dit sê vir ons, dit is die winter, en dit is ook 'n voorbeeld van personifikasie. En dit broei nog 'n lente uit. Goed, it hatches a new spring. All signs of new life. And then haiku number 6, kry ons die mens. So this is where the impact of humans comes into play. Nou volgens die Christelike Bybel, the Christian Bible, op die 6de jamerdag van die skepping is die mens geskep. So dit is die skepping van die mens op die 6de dag. En dit sien ons dan in haiku nommer 6. So die mens is uit stof gemaak. Toe staan stof uit stof en oorheers die aarde op grond van sy bestaan. So stof uit stof wys vir ons, dit is die mens wat gemaak is, created from dust. Die ironie is, the irony that we find here, want dit sê, oorheers die aarde op grond van sy bestaan. So humans domineer, hulle oorheers, they rule over the earth simply because they are there. So die mens is uit stof gemaak, maar terselfdertyd heers hy oor die grond. So even though they were created from dust, they still rule over this dust. Reg, simply because he exists. In haiku nommer 7 kry ons wêrelderfenis. Now this is in 2005, this Vredefort Dome was declared a World Heritage Site. En ons koepel skeur al langs perforasies
van mensdom middeldeur. So nou kry ons die koepel en dis ons koepel. In other words, it belongs to everybody. Perforasies is perforations. It's holes and erosion that is being caused by humans. Nou, een van die dinge wat hier gebeur is rioolbesoedeling, right? Sewage that is now polluting this area. So die koepel skeur middeldeur. It is slowly being torn apart by humans. And it's interesting the way he writes mensdom with a hyphen, because it's actually one word. But this emphasizes the fact that humans are actually dumb. Mense is dom. They're not thinking. So dit is die vernietiging wat die mens bring. So we saw the destruction, and then we saw new life coming, and then man appeared on the scene and started breaking things apart again. Die besoedeling wat veroorsaak word, the pollution that is now being created by man. Nou moet dier en duif hees van rook en roet verbuil en treksaag boet. So kyk hier weer eens na die alliterasie, dier en duif, rook en roet. Goed, byl en treksaag wys vir ons op die fabrieke, the factories, en die myne, mines, that are now started, myne, sorry, not an S, myne mines that are in this koepel, in this dome, causing pollution and destroying the area, destroying the environment. Diere, all animals, duif is just a collective for birds, so al die diere en die voëls moet nou boet vir die mens se dade. Boet, they must pay vir mens se dade. So the animals are now struggling because of the pollution caused by man. Dan kry ons in haiku nommer 9 'n dankgebed. Dit is 'n gebed, die spreker praat direk met God. So the speaker is now praying to God. Heer, ons paaie lê uitgeteer oor brûe met water onderdeur. Goed, so we've said that this is a prayer, dit is 'n gebed, en dit is die invloed, the impact van die mens op die omgewing, the impact of man on the environment. So how do we see this? Ons paaie, our roads, lê uitgeteer, and this word uitgeteer also has a double meaning. Literally, letterlik, wys dit vir ons dat dit paaie is wat geteer is, tar roads, roads made of tar. Maar figuurlik beteken uitgeteer starved, reg? Uitgeteer means starved. So we are starving the environment with building our bridges and our roads. Met die water onderdeur, so the water now has to make place for what man is building. Haiku nommer 10 word die sirkel voltooi. The cycle is now being completed in this haiku. Hy is terug by die begin, waar die meteoriet die aarde getref het. Vuis van swaal en vuur gaan diskant ons groot ekskuus weer kom asemhaal.
So as ons hier kyk na swaal en vuur, once again we have a reference to the Christian Bible where 2 cities were destroyed by smoke and fire. Reg. So dit wys ook vir ons dat hierdie rots of die meteoriet weer die aarde gaan kom vernietig. So another meteorite is going to come and destroy the earth. Die groot ekskuus is referring to Oordeelsdag. And Oordeelsdag is Armageddon, the end of the world. Reg? When man will pay for the destruction. So die mens moet betaal vir die vernietiging. Man has to pay for the destruction that he has caused. Diskant, so before man can actually pay or repent for their sins, gaan het weer kom asemhaal. Again, so new life will be created again. Nuwe lewe. Reg. So this shows us that in this whole cycle, it started off with the destruction. From the destruction, new life was created until man came along, started destroying again, and then we need a new destruction so that new life can be created once again on this earth of ours. Thank you.